Ja, ia le tua i le nei, tai au fou, le nei tai au matanga o fie. Suru mai foi, ave matanga o fie o le la. O mai ai le malama ma le mafana fana, o a au alofa o tatou tapu au le langi. Tali tonu foi, tatou moli mauina o le siomanga o lo tatou wola. Lau fanua lanu lau ava. Pei lava foi o loo tu ina atu i tua o le nei pol kalame. Le matango fie. Le vani monimo. Le vao matua. Mea uma o le si o manga o lo tatou wola. Mea lava ia na tapena ina i lo tatou atua mai lava i le amatanga. Sila mai fo i le atua i mea uma. Ua matua le lei ma ato atoa o na fai. Muriai o na ia faia lea o le tangata. Fausia lava i ona lava ao. Ilona lava fatusa. Ma ia manava iai le mana vaola. Lea foi ua vea ai tātou matangata ola. Fata alofa atua i lea ili nei tai au fou i lea alofa ma leanga le leo lea tua lea. Lea tua o lo moli mawina lo na alofa ma lona whamaona. Siri ese o mea mamana na ia whaia. E o lava loutou soifua ma somato wola. Ma lo i ia lea tua i le nei tai au. Ai tātou te lei a matala tātou whasoa i le nei aso i le fionga pa ia lea tua. Si o tātou whalatalata i lea tua e ala i se tātou te tala. Fia whaia e o mātou loto i le nei tai au lea tuae. Lo mātou tupu, lo mātou alii, lo mātou whaola. O lo mātou puruvanga, o lo mātou olo maualunga, o lo mātou malua papa, o lo mātou malama oe, o lo mātou poto oe, o lo mātou alii whaola oe, e le ai se tasi e tutusama oe. Mātou whaalatala tātu i o luma i le nei tai ao, ma le loto fia, ma le loto whaftai. Se i momoli atu, a mātou taulanga i le nei tai ao, a wa o ai ea se tusama oe. Whaftai, wa ea umai le nei aso fou e whaupopo i le soifua ma le ola o se o mātou watunu. Ai mai se fo i o mātou nei tangata. Whaftai lau pule whaasoa, i loa lofa ma lou ta mau ainga, i le ola ma le malosi whafauina. Wa e au mai ai fo i le nei aso mātou te ola ai, ma fia ai ma au nai, ma mātou whaafo i atu le vi inga i ate oi. Tō mai a lau pule i le nei tai au fou, whao ngai nai se whaatau waa o lau au na tama. Mātou te o atu pea ma le loto maua lalo i o luma. Mātou te lei loa lava ma se mea tasi tama. O lau upu o lau a fionga na e whai loa e ala i le mana o loa nganga pa ia. Iau au auna. Na latou tu sia ma wha maumauina le nei upu. A mātou whai tau i ai. E o mai ai le ola i o mātou tangata. Lea mātou te wala au tuai ma le whaalo alo a fio mai a nganga pa ia. Se ia e whapupula e whaamalama se e ao i mātou le nei tai au. E ala mai se whe au mai lau a fio. E whamanuia si o mātou watunuu. Ua mawhai o na mafuta mai le nei aso. Ai mai se fo i la tau. E mawhai o na mai moina le nei whasoa se taimi muri ana. Ia o atu iai lo wanga le lei mau whamanuia. Whamanuia le tapua inga na i o mātou ta ma tina mātutu. Whamanuia le loa o se o mātou watu nuu i le whenga iai tiu te mawhaiva ma ngā luenga.
le tautuaina o le mālō ae maise lau ekalesia. Whaamanuia nei o mātou taitai. E o lo tu mai le foi, le whaafoefoeina o si o mātou watu nuu i le nei vaitau. Whaamanuia fo i au na totofi. O lo lātou tau alanga ina pēa le whi au o le manu mālō le upo le ola i le aso ma le aso. Na mātou te talo lea. Anga le lei mai le amtaino le nei Paul Kalame. Se i o ilo na whai wina. A o le vi inga e tu mau watu i lau o fio nei se i o i le whaavavau e whaavavau la. Amen. Ia, toi whaawhiloa ima whatalo whatu. I le nei fo i tai au mata ngō fie. Se whaupoponga fo i le nei o le tātou whasoa po le tātou Paul Kalame masani i aso wharaile taitasi. Le ngaluenga o le leinga mo tangatau. E iai le manatu maualunga o le nei Paul Kalame, o lo o manuia, si o tātou watunu pele o Samoa, mai se fo i lātou o lo o tau mulimuli pēa, ma mulimuli ta ia pēa le nei Paul Kalame. Ia, whata alofa ma whaafeilo i atu i le suafa manu mālo Iesu Keriso. Ia o nā fo i ua tati atu i luma mea se autu, se au o le tātou Paul Kalame i le nei aso. Ua mawhai lava o na whai mai tonu o le tusi muli muli a le apostolo Paulo a o iai o ia i Roma. Le ua whai wina i le nei aso le tātou tusi sa amata mai lava i le nātau sanga. Ia le ua whai wina i le mata upu e se fulu ma le ono. Whai mai le whai upu e se fulu ma le fitu le au le nei aso. O whapea mai ai lapata inga muli muli po final instruction. O awa onga muli muli ale apostolo Paulo i le kalesia i Roma po o tangata foi o loo i le ai o Roma. E o lava foi le tele o tangata ese o loo no nofo. O lana apopoa inga muli muli lea a o le itu uwa ese o ia. Mai ei, o te ai o iatu foi, ia te o tou le au soe. Ia vava ai i e whaatupu, fe vai a inga, ma mea e tausua ia. O mea ia e le tusa ma le mata upu, ua o ina ai o tou, ia o tou li liu ese foi, ia te ilato. O upu wha mamafa, o lapata inga muli muli, o le wha umaina fo i leo lana fe au, na ngai ai o iei Roma, le ua toe au mai ai le nei avea. Mai lona loto atoa, mai and now I make one more appeal. Amen. Elei, fatoa Paulea, o se taimi ua tala noa ai Paulo i le nei mata upu po le nei autu. Pei fo yon tato iai i le nava yaso. Le tangi tala po le tatalo le apostolo, le atua. Le atua le fapo ngai po le e tupu mai ai le fa moe moe. Le oli ma le filemu. Se ia e fatu muina i lato uma. Ia overflow. Ina ia maua ia i lato le mautinoa. I le wha moe ua tā pena i le atua mo i lato. Le mata upu le nā e sifurma le lima sa tātou tala noa i le nā vai aso. Ai le nei vai aso. Now I make one more appeal. One more appeal. O lona winga e iloa le lei le apostol. O lo o iai lava loto leo ngata stasi. O lo o iai lava tangata. O lo o iai le feitangai. E le o maua se loto e tasi. A o le itu uwaa e se o ia. E anga i atu i kolonito i lana ngaluenga wha misonali. A o lana toe upu le nei. Le au whaatua ma i lato uma o lo au mau i Roma. This is my
one more appeal for you. My dear brothers and sisters, watch out for people who cause divisions and upset people's faith by teaching things contrary to what you have been taught. Stay away from them. O lau toe au nganinga lea, o te ai o yatu ia te outou le ausore, ia outou vaava ai. Ia outou mataala, be aware for those who cause division. Ia i lātou o e whaatupu fe vai inga, ma mea e tau suai ai. O mea ia e le tusa ma le mata upu, na o i outou mai lava i le amatanga. Ia outou liliu ese fo'i mai ia i lātou. Mai whaperetania, stay away from them. Amen. Tau talatala lai titi tato autu. Nai olo o whaamanino le whai upu e suma le vadu. For my such people are not serving Christ our Lord. O tangata nā e le o au auna. Mai o e whape nā e le au auna i lātou. Ilo tātou wali'i o Yesu Keriso. A o lātou lava manava. Ma lātou whaasese i loto o tangata. Ua le manatu leanga ilo lātou whaane e ne ma lofa whaavivi. Amen. Such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest by smooth talk and glowing words. They deceive innocent people. O e whaapea e le au auna, e le ni au auna i lātou a Keriso. A o lātou lava manava, ma lātou whaasese i loto tangata, ua le manatu leanga, i lo lātou whaane e nee, ma lofa whaaviivi. Tinatu le ngana Beretania. Stay away from those people. Who are those people? Those who cause division. Such people are not serving Christ our Lord. They are serving their own personal interest. They serve their own personal interest. Malitala al fasamoa o i lātou nā o lātou lava manava i ia le atua manino leile o ngala apostolo le nei taia. Stay away from them. Smooth talk and glowing words, they deceive innocent people. Te manatu e tau whaa au mai le ngangana whaalata-lata mai. Smooth talk. Whaaviivi, upu whaaviivi. Ai le ta ua le mea moni po le fe au sao. Ala fo ina e wha mamafa i pe el apostolo le mea lea o le fai o le mea sao. Amen. Doing the right thing. Sharing the right message. Telling the truth. Sharing the truth about God. Aua le nā tia le fe au moni o le tala le lei.
Aua le whaasumali ea. Smooth talk. Whaapele ina peye e le manao e ave sao le whiau. O le kaukonge ki aku le whaasamoa ma le whaaperitania. Langa from my Whaaperitania, serving their own personal interest. Ai from my Whaasamoa. O lātou lava manava. Mai. Ele au na i lātou ilo lātou wali o Yesu Keriso. A o lātou lava manava. Let me put it up. Ia naua tu inatu luma. Serving their own personal interest. Ai Whaasamoa e kamasa o mai. E au na i lātou yo lātou lava manava. Smooth talks o tala whaane e nee ma lofa whaavivi. Te lo oe ma e tau whawhaingo fie pea e tuwa e le anga nuu Whaasamoa. A o ina sufi le tō wha. Whale upolu ma tu la whale ai ta ngofi ta mai e lifi se a inga le o ia i se whalawela. Man. Le a inga o kupu. Le a inga kamali'i. E si ia e kamaia le a inga si ia mawalalo mai lea kua ai ku waku i lunga kua. Te ia o ao ngai ku mai o kua. Upu whaane e nei. Ki ngā ngai loa e le mongi. A le ane mea lai lafi mai kua. Ia ke lese. Ia ke lese kali mai ale ainga. Voi ka kou kai mingei. A o inga lifi oe. A o inga whaavivi i aku oe. Se o le kaunga. O le kaunga la ngā ilunga o le siu. O le ainga. O le wa masangi ai. O kele whakfole o se whaikionga po se te wa masangi ai kako. Whai mea lea Samoa. E le manga o le si ainga e ko i lalo. I le si ainga. O le ainga kalima. O le aku nguu kalima lo. O le aku nguu fi ngau malo. O le aku nguu whai mele lei. O le aku nguu e le manga o le si ainga e ko i lalo. I mea whai, i whaarawe lawe. Po le a le maki kiwa ma le kangolima. Ai a kangol Samoa. E si kia ma whaange ngee ma avaku se fōai inga ia kau le leia ai le ingoa le ainga. E le aise mea e le mawhaia e Samoa. A o le kūlanga lea e kau whaamangingo mai e le aposkolo. Kangaka ia e lau ke whaakupu māsenga. Ma la kou ia e milomiloa. Those who upset people by teaching things contrary to what you have been taught. Kama ye, kau mawhai e mi milo pe vau ia le kau le whi au sao. Ko ngeki mailo mat Whaasamoa. O ngai a. For their own personal interest. Langai manga o ia kelele. Ia kelele lupe solo mai. Ia kelele me maua. Aua nge i ika. Aua nge i musua. Le kangaka i langa foai. Aua nge i whaki ngā le loko. O i la kou. O lima makau i ai le ngaruenga. Po le a lava ko i ngā o langa e ola i lea kangaka. E le ka ua i nisi o au auna. Le o langa o lo ola i a tangata. Paua le mea ka ua
ia sau pea, ia see mai pea, le peleki, ia kele pea, le mea ai o i le makua ma ngai ai whasamo. E lengi au ngā ale atua ia tangata. Aia, e au ngā ila kou onga ole mangava. Onga ole mangava. Whaafikai ngai ko i inga male whasamo anga ole vae ngale. Ka koke ioe whaakasia. Ia, e le au na i lātou lo lātou a lii o Yesu Keriso. A o lātou lava manava. A o lewa makua i warn mai. This is my last warning. My last warning. My last appeal. One more appeal. Ke loa au i whanga aposkolo le fo i e iai le kusi au kuo ni ngei por kalame. Le ngaluenga o le leinga mo tangata upa. Whamaikala le aposkolo le kusi lea le luar kolonito lo no ta upu e 5. Whai ui uale tusi. Whamaikala ma kouke ai oiaki. Pei o le peisia i o ila e lo le aposkolo le ai oima. Ai whamailanga whakamakalanga. Peisia i wa ai oi mai le atua e ala atu ia imato. Ia outou to e fo'i mai i le ali. Amen. Ole ki whaavae lea ole nei mata, po ole nei au onanga. Po ole nei fo'i polo kalame, the ministry of reconciliation. O langa appeal nga, come back to God. For there is one God, one mediator who can reconcile God and humanity, the man, Jesus Christ. He gave his life to purchase freedom for everyone. For God was in Christ reconciling the world to himself, no longer counting people's sin against them. Amen. Wale to e tā ua hai anga sala tangata ia i lato a ua count umai lunga o Keriso. Wa mai lale appeal po ole au nganinga ale atua e ala mai i apostol ia outou to e fo'i mai i le atua. Come back to God. I ia le atua. O le ale woni muli po le awa onga muli ale apostolo o fautuanga whaatonunga muli. Rongo winga lewa ka penga le apostolo e ese Roma. E a ngai whaawau lana ngaruenga. A o lana toi upu na whare nei. O toi upu fo i ale ali whaolo Keriso. Na ia fofola manino i luma o lona auso. Mailantala, o le mea lea u te iloa ai, o uso o moni lava auto. Pe alo faltasi le tasi. Pe auto fe alo fandi. Moni le leima whamau. E te langona le lei fo i lou lava tangata i le soifuanga malisi o manga o lo tato iai nei. Langa lava le mea e whaalave lave. Leanga lava le mea whaaleanga mea. Leanga lava le mea. E le maua ai se file mu ma se oli. O se mafutanga ai fe toto ai. O ni loto ai fe vai ai. Ma tau atu nei lava. Tali tonu foi. Na mai moa o mai ai. Sa moa atoa. Bata upu. O lo laua lunga. Ma fe toto wa iai pea. Si o tato watunu pele o sa moa. Le atunu o tato tutu pea ma si luma o le atua. Ia tato talo i le aso. Ma le aso.
se ia lofa ngia Samoa. A lea tātou te maitau atu, tā lofa. O loo iai lava vaenga, o loo whetoto hai ai pea manatu ma loto o tangata. Amen. Tau le whamatala ina nā vaenga, nā e tau te sila sila, ma tau mai mo atu e le ai se mea o toe lilo i lalo le la, i le nei vai tau. O le taimi lava e tupu ai Samoa, e i loa e le lalo langi atu. O le taimi lava e tupu ai nei, e i loa e le lalo langi o tangata. E fe au tā ua lea. Le toe lapata inga lea, Paul's final instructions. O ana o onga po ana fautuanga muli muli a o le itu ua e ia Roma. O te ai o yatu le au soe. Ia o tō vaava ai le lei i e whaatupu fe vaevaya inga ma tausua. Ma mea e tausua ia. Watch out for people who cause division and upset people's faith. Ilo lato wa o i mea e le tusa ma le afionga ale atu. O le ale whaitaitai. Tangata ia lato te leo au auna i le atu. O lai au auna i lato na o le manama. A tu i seisi tu. O loo au na lava i latou mo i latou lava for their own personal interest. They never consider other people. Latou te lewa ai le manuia lau tele o le atunuu. Matangata o loo fia maua le fesoso ati. Na o latou lava. All they think is me, myself, I, my family, my people, my own team, my own community. Ai le ova ai i le lau tele o tangata. Serving their own personal interest. By smooth talk. Amen. Ia le atua. Tali tonu ua manino. Tali tonu ua manino le lei. Vaenga i o lea o onga. Po le talo sanga po le aunga ninga lea ale apostolo. Pei fui o lana ta talo i le vai ason te nei le matau pusifulu mali. O lona nau ta inga lava lea. Ia tasi le loto. Talia e lesi ma le loto maualala. Fusi i le file mu. Faatumu i le oli. Mauti noa le wha moe a tai au. Ma le lumana. Amene. Fe au tā ua ia. Le atua whamaia e au mai ai le ono sai. Who give us patience and encouragement. Ma au mai ai le whamalos. Tasi fo ilale nei fe au whamalosi. Wa momoli mai e le apostolo i le nei taia. Ma ai le lei tangata whapea. Whamaia. Stay away from them. Alo ese matangata whapena. Amen. I ia le atu, o ai tangata. Tangata na le whaamali e ina o le manawa. Ai le tausa oa, whaapele pele tangata. Musu e tau le fe au tonu e tatau, ina ia salamo ai le nā tangata. Maliliu ese i mea leanga o loo whai. A o loo whaavi i pea. A o loo whaane e ne e pea. Ti ngā lava nei loa o le tangata e ola i se o langa le. O loo ona o nā pea. Ai whaatanga e la unga pea.
A o lo tupe e le avanoa I lunga o le pule laa. E la unga. Ai loa le lei. E le leo leo maa moe. O lana maa moe lea. E le o sao mea o lo ia whai. E le o matua. Ave I ai. Straight talk. Ave sao I ai le upu. Aia. Na le whaavi I vi ia. Malo lava. Smooth talk and glowing words. Upu whaane ne. Upu whaavi I vi. Amen. Stay away from them. Iau tau mataala foi. Tangata whapena. Manino le leia. O le apostolo le oa. Amen. Iau tau li liu ese foi. Ia I lato. Aua e te vaai atua o le mea te oti ai. Hanai te lue ia. I ia le atua. Pei foi o nau fai ata. Ele o se whaamasinonga. Ele o se upu o le tangata. O le upu a le atua ea o a o hai tātou umara. Li ia le atua. I le amatanga mai na o le mata upu le nei. Olo o matuai. Ave ai. Le whawhetai. Po le whatalofa. Paul quits his friend. O alofa anga morio o le apostolo I ana wopo ana paanga I le ngaluenga ale atua. Te iloa oe pauleo le mea e te whaavi I ai ma e a tau mawhai acknowledge pe whailoa le tangata walana ngaluenga le lei o lo whai. A e whai tau mai le whai upu mua se ia tau le whai upu e sifulma le ono ma tua atu o le mata upu ni. Ta ilo I te ua o le maua ae o tangata umasatu tu mangalu lue whaatasi ma le apostolo I le tala le lei. I le moli ina o le fe au o le tala le lei I tinga, I whale pui, I sauanga, I fe sosoani. O lo o ia lo whaanga o le apostolo. O ona toi lo whaanga ia o le aru ese. O kase mahana ia. Amen. Pe ia e whai tau tu e ngā mea pe e whaapasi loa I lau whai tau. Wafo I pe e le maha I le e se. You know, I know o whai tau I le neitus. Pe mai o te whai lo atu ia te o tou. Lo tatou tua whawhine o whipe. O le ti a kono lea o le kale e sia o I geni ke rea. Ina ia talia o ia e o tou I lea li I whaapei o na tatau I le au pa ia. Ia o tou fesosoani fo ia te ia I se mea a o tou e au ngā ia te ia. Au wafo e to a tele ua ia fesosoani iai a toa mau e. Taita inga lea. Leua momoli alo whaanga muli o le apostolo I Roma manatua si tina ia whipe. Ave I ai lau tau fesosoani, amaia, fesosoani ia te iei se mea a o tau e au ngā ia te ia. Amen. Peifi o le tala, lantala le mata upulea e suma le lima. O e nau e malosi fesosoani I le tangata vai. Te le lopo la le matua o le apostolo le taimi lea. Pat a e wa ai I. Se o tala le toi ina. Tala wha toi ina. La pata inga wha maha. Kako a inga. Wa ai silo makua o whipe. Awangi ngalo lo tau alofa. Ai sea, wa ai le wha I unga.
Aua fo'i e to'a tele ua ia fesoasoani iai, a toa maune. E le manao le apostolo, e alu fua se au nanga astangata e au noa ma se tauia. E amana ia le au nanga. E amana ia le au nanga. Tangata lona lua. Wa olo fatu ia Pisila ma akula. Na la fai ngaluenga fa atasi mau le ngaluenga a ke riso Yesu. O ila ua ia na tuu atu o la ola e sui ia iau. Ia ou, ia uola, e lena o au e whawhetai ia te ila ua, ai a toa ma e kālesia umai nuku e tele. Tangata la ia, e whaale i longa ni o latou talaanga i tutonu le fionga pa ia ale atua. Alea e ave ia i le whaaloalo. E ave ia i alo faanga moli po ole apostolo Paulo. Ai le ia wese. Wamaia manatua Pisila ma akula. Ole sa fainga luenga. O tangata malu lue. O tangata sa au na ile ali i fatasi ma le apostolo. E va ile mata utia o le la au. Mai o ila ua ia na la tu a toa. O la ola i suia iau ia o wola. Amen. Tau whaalongo fo i le matau tia o le au nanga anei tangata. O lona winga o ila ua na lala veai le ola o le apostolo mai le oti. Mai ni mea ti ngā sa uiai. O tangata sa ave atoa o la to wola mo le atua. Aole ia esela le apostolo fa mai Roma manatua Pisila ma akula. Na tuu atola ola e sui e iau. Elena o hau. Ma Elena o le apostolo. Fa mai ia. Whawhetai a te ila ua. Ai atoa ma e kālesia umai nu ese. O walo fatu fo i le kālesia o ilo la fale. Vai. O lea fo i e. Whao ngale fale. In fact, they once risked their lives for me, and I am thankful to them, and so are all the Gentiles churches. Also, give my greeting to the church that meets in their home. Ele ngata e ave le ola. A ua ofo fo i le fale ma le whanua e whātua i le kālesia. Alleluia. Amen. How many people like this? Amen. Ele o ngalo i apostolo. Ele o ngalo fipe. Ele o ngalo Pisila ma akula. Tō tele le lisi. Hale la whakakopea. Greet my dear friend Epaenetus. He was the first person from the province of Asia to become a follower of Christ. To be the first. Amen. Mai le fia ma le angoa i ma le afe o kangaka i fea from Asia, from Asia. Aor kangaka mua lea o Epenesa. Ai fasa mo Epenesa. Lari lo mo fasa mo Epaineto. Whaintaya maka e fio kangaka. Pe ko akele o kangaka. Ngā la unga i le apostolo ai o kangaka mua lea langa si de lima. Whamaia. And become a follower of Christ. O inga ke muli e. O inga ke muli e. O e muli se pāki. O e muli lang mumu po lang moanga. Po sama po lang mea maka. O a umalangu ngai. O kangaka ia acknowledge po ole mo moli yelo faanga moli yo o moli po le apostol. O tangata sa ngaluluhe. O tangata sa auna. O tangata sa ofo. O lato wola.
o latou fanua, o latou fale, mo le galuega a le atua. Amen. Give my greeting to Mary, who has worked so hard for your benefit. Amen. E leo momolia se alo faanga ile au momoe, au fewa i vale, au faa mai mau kaimi, au sori au wala. No. Those who work hard. E olo ongalu lue malos. Ia le tu, kope kualka koulisi le. Greet Andronicus and Junia, my fellow Jews, who were in prison with me. Amen. They are highly respected among the apostles and became followers of Christ before I did. Kamalaya nga ui mai le vanu. Na ui mai le vanu o le ata o le oti. Mai il fai salamo e ui lava ina usavali le vanu o le ata o le oti. Au tele i fefe i se melea. Tele i fefe i fili. Tele i fefe i le fale pui. Ma mata o le pelu. Amen. I ia le atu. But they were highly respected. A maua lunga se whaaloalo ngia o nei tangata. Therefore, i maso o tau muli a te riso i le tala lele. Amen. Greet Ampliatus, my dear friend in the Lord. Ola. Ke lea o kangaka umangei. I ia le atu. Vai mai le lisi a koe le yeisi na ngalo le apostol. Give my greeting to Asychus. Give my greeting to Philocus, Julia, Allah. Greet each other with a sacred kiss. All the churches of Christ send you their greetings. Te lo le tā ua lea o le vaenga lea. O le amana ia o le tautua ma se au langa a se tangata. Le tangata o le atua sa. Ave le atua pena mo moli fo ilo na ola e ngalue ai Roma mo se taimi umu. Le ua o mai ona toi tu la o le amalanga e sai. Ai le ingalo i le tangata o le atua. Le apostolo nu ese se tautua ma se au nanga a nei tangata o. To te lele lisi. Ai, whamaia, greet each other with a secret kiss. All the churches of Christ send you their greetings. Whatalofa ma whaawhiloa i lo uso i le kisipa ia. O lofa moli poia. Mai le ekale sia ke wisomo i lato umalama. Sa tongi le maa. Sa ngalue malosi. Sa sai tia i le fale pui, sa ofo le ola, sa ofo le fanua ma le fale. Tele o malu, sa fe soani, pei fo io fipe, i tangata i toa tele. Ni ia le etu, o le fisidi, o le ase mea o le a manatua ai oe, e le atua. Po se au na le atua. Amen. O le asa tā au nanga o le asa umaa na tongi i le fe au malingaluenga le atua e manatua ai oe. E le atua. O le lui tau a fai le ai lava se mea o e fai. A fai le i o lava i tonu o lau plan e whao ngā ia le nei taimi o lau soi fua e te muli ai ma e au na mo le atua. Wa ai nei tuai. And Paul's final instructions. Leu wha au tū ai le tatou por kalame i le neias. Wha i tete ia i lātou o e wha tupu masenga. Ona le tatou taipu. E ta tala mai loa le tusi mua le apostolo i le ekalesia i Korinito.
Ae toe au mai fo i le fautuanga le apostol. O leo le a tatou atu e fai tau, e fai ua le tatou polkalame ona o le tatou taimi ua umua. Ia le atu. Roma a Kolonito, leo le a o ia le tatou polkalame. Ae na tatala fo i leo o atu o le apostol. Ma mai tau wina ai le apostolo le ekalesia i Kolonito. Olo o tupu ai pea le mea lava lea i tasi. O i fo i le ma losi ai, batu mau ai se whaapotuputonga, se atu nuu se ekalesia, se ainga, po oso o se mea lava. Pe a le iai le loto i tasi. United we stand, divided we fall. O fe ese a inga le to tonu le ekalesia i Kolonito. E tau atu le apostolo. Fa mai le ausoi. O te ai o iatu ia te o tau i le suafa lo tatou walii o Keriso. Ina ia tasi la o tau upu umalava. Ina ne iai ni masenga ia te o tau. A ia mau popo lava i le loto e tasi ma le manatu e tasi. Awa, wata ua mai o tau o usoe ia te au e o sa koloe o ia te o tau misa o lona wingala ua taito atasi o tau ma whaapeane o au o lo sa Paulo, o au o lo so Apolo, o au o lo sa Kefa, o au o lo sa Keriso. Po ua vai na ea Keriso. Pena whaasa taulo ina ea Paulo mo outou. Pena papatiso ina ea outou le ingoa pau. Ia le atu. Le ala ua ta tala lavala na tusi lo na o mai i Kolonito. E tau nu o mai fo. Olo o iai fo i le mea lava lea i tasi. Amen. Mai le tala le faisalama. Se mea ina matangofie. O uso ae no lofo fatasi. E matangofie na wa o uso ae no nofo fatas. Fatu saina i le suau e tafeifo. E tafeifo i le ava. E tafeifo i le ua o na ofu. Le whaamanuyanga. God commands the blessings. Amen. E whaatonu ele atua le whaamanuyanga, e tafe mai, pe a tasi le loto. Tasi le loto, tasi le fatu, tasi le anganga, tasi le atua. Tali tonu foi, e le lua ni atua o tapua i aisano, tasi la pa. Le atua o Apiraamo, le atua o Isaako, le atua o Jakopo. Le atua o Israelu o le atua foi lea o Samoa. A o le mea lea e tupu. Pe i lava o le whawhitauli lea e tupu i Kolonito. Ua taitoa tasi o tou ma whapeane. O au o te lanu moana. O au o te lanu mumu. O au o te lanu mea mata. O au o te tūtua tasi. Amen. Po ua vai ina ea Keriso. Pena whaasa tauro ina ea Paulo mo outou. Amen. Amen. I ia le atua. Ona o le tātou taimi whaatula mai. O le fe au lea. Whaamalosi au lea le tātou porkalame i le nei aso. Watch out for people who cause divisions.
ia outou mataala ma vaava'ai ma mai tau lelei tagata ma latou fa'aupuga ma latou upu o lo'o fa'afevaevaea'i ai le atunuu. Ma i latou o lo'o fa'afevaevaea'i ai le tino keriso, a o le ai oi lea, this is my last. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no division in the church. Amen. E te lo o e se ale tusi leu te whaitauina. O leu te taua le whaitau le Roma, a leu te waetu foi. O le apia al foi lea po le au nganinga foi lea la wapu ale, la Paulo, ia Korinito. See, e se ale bele te whaitaua a adea, this is the same prayer that he prayed. I appeal to you, dear brothers and sisters, by the authority of our Lord Jesus Christ, to live in harmony with each other. Let there be no divisions in the church. Rather, be of one mind, united in thought and purpose. Amen. United in thought and purpose. O le talo fo ilea, ala tatou por kalama. Pa ai lelei, i lātou o loo whaasuma lie pea, pa whaavi'i pea, ai le ave le wheaumo. I lātou na o le manawa lava. Their own personal interest. Pa ua na o le mea au nai. Ia lava pea le lupe solo mai. Ia aua ne i mativa le ato. Ia aua ne i misi le mea ai. A o se manatu i le ola o le tangata. Matua le ai. Le ala nafa mai el tala apostol. E leni au auna a keriso i lato. They only serve their own personal interest. Na o le manawa. Whamaia alo ese ai. O le fautuanga lea le apostolo Paulo. Whamai alo ese ai. Pe te alu ese ai. E te whano ai fo. Whai o le te whalongo longo mai i le nei aso. O loo whaavi'i pea oe. A o loo maa neia pea le suma lie. O le o langa o loo e whaia. A o loo whaonga ina pea oe. Ua te tau nei ona e salamo. Upu tu sao le apostol. Ia e anu ese ai. Alu ese ai fo i le tuai ngā o langa le nā. E te fia iai. A wā fo i e leo whai atu sao. Le fe aua le atua po le upo le atua i ate oe. Na e lava e whaane e ne e oe ma whaavi'i oe. A e ngalo ai. O loo iai le sili ese. O loo sila mai ona fuka. Le tato au tū le vai aso. I ona tu atu. Tato te taito atasi. Ma laulau tutu i luma. O le no fua wha masino ke riso. Se i tala atu la tā mio. Pele lei pele. Ta mawha aftai mo lau. Wa umona momoli lau fe au. Pe ona e momoli mai. I le nei mata upu muli o le tusi le apostolo Paulo i Roma. Wa e ao mai fo'i ma e apoa i mai tama. Ina ia matou mataala. Ia matou whaitete, ia matou i loa, ma ia matou mautinoa. Le winga moni o lau fina ngalo tama. Alu male mana lau upu wha lau tele lo wanganga pa ia i a ayo loto ma fina ngalo. A
iai se tasi o whaalongolongo mai i le nei tae au wana langona ina ua ngalue atu le upo le atua ia te oe. O le avanoa le leile nei. Awhai o iai pea se rua ese senga, ma se uso, ma se tua fine, o le alawa se tūlanga oia. Tā oi luma o le atua. He is the source of hope, of joy and peace. O ina fo i e maua ai le ato toa ma le file mu o logoto. Ona e talo mai lea. A fai fo iwa e manatu, wa e langona mai o loo e loa ina, o loo e iai pea i lalo, o se taita inga whapea. Po loo e iai pea i se e kale sia, o loo ha o leo mawhai o na ha o ha o tonu ina ai, ma tu sa o ai le upua le tu, o le lapata inga le apostol. Ia e alo ese, stay away from those people. Aisea, e iloa le apostolo e te whanua. Uputu sao e te whanua. Aisea, langa lae whaa vii bea tangata. Lae mili, upu whaa vii, upu whaa ne ai tuu le fe au sao ma le uputu sao e te tau ona momoli i tangata. Ona whai leo sau filifilinga, manu o maua le avanoa. Talo mai le nei te talo e wha umai, le tātou porkalame, le atua le tamā, o te whaafitai atu, mō laua fionga pa ia. Moni lava o le sulu lea, ma le malama i o wala. E whaatonu ai, e whaapoto ai, e a o ai. Ma whaailoa i fo i lau ami o tona. O te whaato ese ma wha maua lalo i o luma, wha ma ngalo mai au le tangata angasala. A ua te tala atu lo uloto ua pupula fo i o mata ma ua o iloa ai. O oe o lo ua lii, ma lo whaola. O oe, o te maua ai le wha moe ola. E o mai ai le file mu ma le oli i lo tangata. Talia mai au i le nei tai au, o na lo suafa Yesu. Amen. Ia, i ia le atua o se whapoponga fo i leo le tātou po kalame le nei asu whalaili. Ia, whamalo fo i lātou o lo whai o na mafuta mai i nei tai au, whamanuia te le atu le atua. Ia, le alofa le atua tātou te aulia, le asu wharailo mua, tātou te wheloa i foi, lunga lavo le nei po kalame. Ai mo le temi nei, whātou wha soifua ia, le pa ia, ma le mamalu, so tātou atu mo pele sama. God bless.